Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel ethe yunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba ke lapha na wengane zakwethu uyanda msweli sigcine liphumelele ke icebo lakhe ke lapha na lokuvula indlu kamama ke lapha na owadle ngolwa ke lapha na wengane zakwethu. Khumbula ukuthi uyanda msweli ke lapha na wengane zakwethu wake waba ke nomama lapha na ohlelweni lakhe lwa ku YouTube ekhombisa ukuhlukumezeka komama lapho khona ke iningizimu Afrika ke okanye abahlali ke baseningizimu Afrika bakwazi ke lapha ukuthi bazwelane naye bashaye ke ibhakede banikele ke lapha wamkhandela indlu ke lapha wengane zakwethu wayesethola ke nabaxhasi ke lapha wengane zakwethu. Namhlanje ke bekusuku olukhulu lokuvula indlu enhle kamama ke lapha enefurniture phakathi. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ke sidibana lapha ku comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile cinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha si channel isebonga.